Okushaba kw'omutaano oku okwetirwe bakuru b'eddiini zoona aha Seneven Gardens omuri Sheema kwete prayer breakfast kutebeekanisiibweho n'ekigendererwa ky'okushabira obumwe obwa Sheema kandi kwayetabwamu abasingire akaruuru n'abo abukasingire otiireho n'enkunzi za Sheema aho Chris Rwakasisi owagamba nka kirenju wa Sheema yashoboora ebirikukora omwebembezi n'abarikwebembera. Imwe abatungire emyanya eby'emisya. How do you manage success? No kwezi riketaburo mukozi y'abantu bigire. Aho numkwira kugira ki kukwira kumanigira kurungi. Abasingo mtakajya mu ruhanga atari kubenda. Ngayimo nyo ruhanga andabuzemu ko nojya ngoja atari kumwira. Ruhanga nabakunda equally. Nuko kongera akashobora ko abarukorwa mu karuuru bakagumana engungo na bimwe habiretire entunguka y'ebyanga yasherebera. Obutasasira bwawe aha mutuma bwine imigisha mingi munonga eyibukuferize. Baba nozero mu parliament abandi mukinebe ndabiri yo kunuko se obutasasira nubasa kufuriza bingi n'ubushingiro rw'iki. Abanyadini bebembirwa omusiraamu omukristayo hamwe n'ezindi dini bahaye ebyegeso bitari bumwe na bumwe. Agatatayayirwa n'ebituru akuba nubasa kumara omwaka gwona oine ekituru kya nyoko enyuma y'enju otakakihikahuka konka omuntu ahuriire nibamutayayira. Waba nomanya ngu omu maka gawe tiine ekibakuryamu noba wafiire noba orabuhuriire akuba batariisa n'abagenzi konka wabuhuriire oine omutima guhuriire gukumanya Ruhanga noba oine kuriisa abantu. Okwikiriza amasiko okukunda konka ekirikukira byona n'okukunda ekicweka kyagarukiraho. Nobu nakugitaho sente takubasa kugira ata ekyakukora nkiha n'okubanza akakwata obutebe obu akabutayo akakiira Bibuli na n'esimu nabaasa kugira ata kugikwata. Ekyatuleeta aha n'okugira ngu tugire bitwayeyihaho tubinage haza eby'obuguzi bwingi nibyo yatanga kugira ota. Omu bwire bw'ebyeshongoro kaba ntajumeera eky'abakristayo hazaho amataari hamwe n'eby'abanyakatoriki byona birikugamba ha bumwe. Aha niho abebembezi bashoborera hamirabanamu ebabire bino mbururu. Tabarseyo omurutaro ito turyaha bokusima bokuba orutaro Ruhanga niwakurusingura atusingurize yatora n'abebembezi be kandi obuturyaha kukora nkenye nemwe ahabwo burungi bwa Sheema ahabwo burungi bw'omukyara wa Sheema ahabwo burungi bw'omushaija wa Sheema ahabwo burungi bw'omuntu wena nyenda kubagambira Ruhanga atakushobye. Challenges eziturabiremu ito nk'ababire besimbire reka tuyihemu ebyokwega ebikwisha kutuyamba okukora abanyasheema abatutori. Ephraim Kamuntu nawe haine byagamba ha mukoro ogu. Imwe abahire obururu gavana mwabahire Kamuntu na n'abana batari aha twantwenda kuba abakuru b'abantu tubabahereza babo. That's the message. Gasha kwa Gerard Tugumu muri Sheema aha bwa Tayari West.